coba demen. Prisampun yang pengraos dinamane sareng sami nabi pengabdi nagone sing sak luwih karya. Moga-moga sang
bapak ni mantan negara dayo lalu ngomongku jumatan
Kaya jadi tias di tiang puniki ring madyaning desa di tengah-tengah tongos tiang puniki. Ya ngawit saking keling madyaning desa. Inggih pun di tengah puniki sadeng. Ya memang ana sama kok dilulus bersama kata. Inggih piye talendang sira sane ngutus lakon rawuh mriki. Singgih Bangkulan Brahmana Sidokar Igulan Natan Anone Utusan Sirah Kotara Siwa Nawagan dicangat Brahmana Sidokarya. Di tiang puniki utusan Bathara Siwa, Ida Bathara Siwa ratusan utus. Pancawarna berpandi tiang puniki. Warna mungkin yang mungkin kita utusan tidak makan semua. Apa kaitan Iki yen makayuki ragane utusan Ida Bathara Siwa, napi padha ragane Risira niki tiyang menawi karya. Igulan Angat Daging jahat Balik Majo Desa Sarwo Mantiga Tatur Riksa Saisining dapat kacane wonten ring madyaning desa sami katuran tiyang sarwa mandi sarwa menting ada modal ada wonten ana sami wonten ring ini patut pisan laksane mangke tiyang menaken maneh nabi kumandi pengabden lakone sing sang duwe karya. Logo-logo sama duwe karya Banjar tidak jaya daya Awang mengaget Singgah karya Mula sing adolen pengabdian tiyang krama Banjar Tegal Jaya dalu muga-muga paripurna sida